米多伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。萨利嘎嘎马布隆平安。Tatamikan siya kita to pipapali no kawas ititaanan to palohay a rumiat. Nanay maro ichel no mita ko suar no kawas ato malo sapatlama no mita anini a rumiat. 姐妹弟兄平安，感谢上帝赐给我们新的一天，愿上帝的话语成为我们的力量，也成为我们今日的帮助。Sakatusa a Korinto, sakaturo at sepang, sakalima at tusir, suasa. O matlangay to kako a mitlemak to maamaan, sa ay ka saan ko haratang niyam. O naikawasay a ichel ko sa pitlemak niyam saan. 哥林多后书第3章第5节说，这不是说我们凭着自己的才干做这工作，我们的才干是从上帝来的。Sarikakao, titulasay ko ichel numita utamsaw, ilaay atsa ko tsaay kafilo a semak. Nikaw rila, o ichel numita ko kawas, mitier kita icinglanan amisi ayaw do masamamanay a semak. Paichelan ningda kita. Ta pakalahci kita to matatulungay i napalutsuan ningda a semak。人的力量有限，总有做不到的事情，但上帝是我们的力量。我们靠着主适应各种情况，他赐给我们力量，使我们能够做到合主心意的事情。米德伦给大，我们同心祷告。Tabangao Tarajua jitulasay ko ichel at ulah no palujua ako. O rarimaay kako. Nikaw rira, utarachi ichelay a tapang kiso. Saka, mangalay kako ami sa ichel ami tier i tiswanan. Ta tanugtag ato jirihatay ko awas ako a talaayaw a rumakat. 主啊，我虽软弱，爱心和力量也有限。但你是刚强的上帝，我愿全心信靠你，使我的脚步安稳坚定地向前迈进。Pakai ni i talamanay ang anganutapang ji Yes Kristo a mitolon. Amen. Nanay mapalamer no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。